Muraho, nitwa Igiraneza Emmanuel. Mu rugo ni mu Rwanda, mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Kicukiro. Nishimiye kubasangiza amakuru meza, mfite meza aryoshye. Hello everyone, I'm Igiraneza Emmanuel. I'm from Rwanda, Kigali, Masaka. I'm here in Gujarati, in PDEU University. Biro niho wigira bibaye ngombwa online offline tujya muri campus. Umvuye muri hostel ndi kwerekeza muri campus aho mfatira amasomo ya SLS. Iyi ni ambulance idufasha mu gihe tugize ikibazo cy'uburwayi cyangwa cy'ubuzima.
cya mbere muri Aziya ndetse no ku isi gikomeye mu bya petroleum engineering and management. Niho twigira abanyeshuri muri SLS urabona ko dufite n'intebe nziza wihindukiza wimenyereye nyine nk'umuntu uzaho. Iyi workshop ya School of Technology harimo amalaboratwari y'ikoranabuhanga n'ibindi byinshi bitandukanye. Aha ngiye muri computer lab. Ahandi muri computer lab ahantu heza hafite amafu machine nziza namwe niya muzi kureba muza mu marike agezweho kandi meza. Byose maze kubereka nuko yako nahuye na Trust Shalom Studio. Mubayoboke babafashe mugere ku iterambere ry'uburezi kandi riri tafu.